Rodiang, kwarta man lakay. Inak gumatang itinaimas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tiga tangat. Gumatang ka man nga ro diti pang pinapaitan maring. Kun gumatang ka niti abasto tayo ti makalawas. Si kanti makamo no anyat gatangam ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, si katimatong pal Rodiang. Anti Salehang, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, marek. No kaya mau, agsublikan taw intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga si Dan, ante. Ada, saan kami amay ibusan iti lako may amasida dito. Sige nga Rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunto no madamdama. Basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Nalalag sublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man dia to buok ko. Ala, katno kakulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawas na palabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadal to buok ko, basul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumak nga ro dito'y bukon. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, so saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolor nan. Kasimat. Dry lang na yun to'y buok mo. Saan nga bale na? Basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo, di nakpapabasulan ha. Un, danag mo na ya. Sige na, kulaya mon. Ni, aduman ang tilakom nga daing ita ang kalislaw. Ay, wain ka lakan. Kasimang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga rod ti mautang ko na. Pautangan nakman, angkal. Ay, kita na. Mangpili ka nito utangam. Agyaman na kangkal ko. 5 nga klase ti utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Kita na. Makamuka ka anakan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabit lang nga raw, anak ko. Deta, naiplastar ko na ito'y bigaw na ito'y dahil nga inutang ko kanya angkal ko. Kampay idi. Siyak tinang idayang kadagitoy. Saan nga madlaw ti hasawak datan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-luto. Ngamnahan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wain. Ta, awan nakataktaga ka nagawin ba kay? Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron bakit tani? Makapabisin mo talot-luton. Maring bakit? Awan mo't karga tayray. Kurak man no nakitenda ka. Ay, inidap kon jerep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kay mga. Dagi jay daman ni. Makitam dagi jay nakabigaw nga nakabitin ni Jaro bayan. Indayan ko na dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaeng ti sidsidaan tambakag. Katalaga nga kasta lakay. May ati kasta tapno makatipid iti bil ti silaw.
Pag ginanaan tapay mo't aje refta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Tapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kaslang nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grind nga in kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mula tay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo agay day ta? Kwarta man, Ruding. Inak makichinda. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo no dalang bulod. Jak malakip. Dahito ti igatang mo. Tay nangina ti gatanga mo, tapno natibker. Oh, dahito mo ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakichindak lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang aron. Oh, ato'y bakit? Anya, pabaliwan man ng ti kolor ti buok mau, maray. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsyon ta buok mon. Naparigat una yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, numadadaal ti buok mo. Siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya tibagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot kan sumilang. Ha? Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan nakat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na, umutang akman iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang ron na kada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na kan kaya. Mang tadmat ang ambasit is wildo na. Sige na, ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order dita bukal ti munggo. Nagi mas matalinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangan tani kapudpudutan na. Naimimas nga minti mga no napudot kat. Hala, mangan tangarutan pa kayo. Nagimasan ti bukol ti balatong. Dagon, tay impagatang ko ang martilyo nga. At tamot lang, nakagatang ka. Ay ko Awan mat. Naibustil ako da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga ron ti igatang mo kuma, ta siyakton ti gumatang itong bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro diti lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukatan man ng ti kolor ti buhok mo. Haan. Anda ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato'y ta nag-ingpis. Ay, kadado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agi sa extension iti kurimat-mat. Ada mom. Ay,
Ulan na nga, ramidin na kita. Ta, kastang haruti trabaho dyan kayim ko. Ay, sige man nga, Rod, kakay. Ay, nangay nga banda na jay. Dita abanda, ti pag naam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan, agpangato ka. Sa kanto manen, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabit lang nga rod. Taan laag ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbayad din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan o tangko, ante. Anya. Ni, kalot-loton sa jado bunga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agswildo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utangam kanyak. No di ka pa'y lagbayad Wen ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahi ti sidantan bakit? Wen atap no mabsog ka. Agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak bakit? Kasla umadadumot ng tilutlutom aputahe. Wen atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko iti. Kay naanos mo kanya? Angam nay, nagpakulot kamot manan bakit? Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ko. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskol. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension nak nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan oradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay na bakit? Uray anya pa tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybayan na kiti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagswildo nila kay ko. Umay ko kumanayo nandiya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng Ngamdi kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengke, kante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga agbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan, kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wen ante, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawuna. Anya to tagam, kapag isaw, pa iti masida. Wen nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante, sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik outam kaanakan. Wine, mabit lang. Thank you, ante. Ay. Apay, te ko na dadya nga ante Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utang ako,
Nag-aduda nga mabalin nga pagutangan. Adu ti antek nga ada pa kanana. Isu nga makautang aklad ta. Tatang, hang kayo nga rumuatad ta. Saan? Apay ayaman ay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama iti balayo. Ha? Dahito yung ngamin number ti balayo ti nang i-address sa iti parcel ko. Apay anito yung ay. Mabanog ka pala nga umay dito yung balay. Basta, diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Aywan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakal niya pinartay. Inyado mo. Ay, mangtad kayo man ta, pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, ikalat sa bangalan. Anak kaw. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, ha? Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti pan nagad-adobo ni tatang kay. Ha? Ay, ayaw na. Wan nga rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Aywan, no nagswildo kan kat itid mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Nagadobat ti simang parcel mo, anak ka. Katlay, kurang di bati mabayad. Binayadak pala na giti luma. Ay, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagaduk mga milyo in order mo. Kanya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong kilakaw ka na kan. Kas makita mo. Awanan din naka-display si daan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Yung kaman padasan kandiyan tim nga na. Mga no, adupay tila ko na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay? Jak mana mo, ante. Imot nga min dayjay nga, ante. Idna. Ne, akin cellphone ni agri-ring, ante. Ay, tay cellphone ko. Ang mga nutay ururayot nga awag daytan. Mabit laang maring, Wait. Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante ito'y. Iso nga libas ak ngalan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si Dan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit tanay, nabsugak pa. Nagpamirinda kami, ti may sa katrabahon may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Rudieng, agrihing ka man. Rudieng. Apay ba kayo? Nagsakit uno na ititian ko. Maulaw ako na kapsutak. Anya, apa yan? Amang ano, danay kontrakinan mo. Itaray na kay ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit? Maring, ada ka nung nakan mo dali nakatayam. Ada ka nung paunig mo anapang las. Anya. Anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko. Anya ngay tinagsakitan titian ko. Kunam magtakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh.
Mga anuhan nga dagijay. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di baleda katuganga. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mula patpat yun, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumrak kayo pa nga ron. Rodeng, adan samat ka no naggapoy ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Oin! Kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Rodeng. Di bali taag balbaliwakon. Hankon nga ulitan dagijay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldoken ka. Saan nga rudan ngayon paigam ti asawak ti sweldo na kanyak? Kat kapilitan ngayon sardan kumatan ti agpaparlor, ka nag-order iti online iti komkomporme. Nagbayinak iti asawak, iso ngayon kagumak ti nagsapol iti nagtrabahwak. Aging gaan nagipatakder kami iti pakanan, iti sango ti balaymi. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, Mari. Please like, share, and subscribe. Thank you.